Sunekos Inti-Care je preparat za rejuvenaciju ženske genitalne regije. Preporučuje se kod pacijentkinja u perimenopauzi, menopauzi i postmenopauzi. Posebno indikovan i kod umerenih i teških hipotrofija, kao i kod atrofije tkiva vulvovaginalnog područja, bilo da su posledica starenja, hormonskog disbalansa, menopauze ili porođaja. Njegova formula kombinuje hialuronsku kiselinu niske molekularne mase sa 6 pažljivo biranih aminokiselina koje zajedno podstiču regeneraciju sluzokože i potkožnog tkiva. Rezultat je dubinska hidratacija, povećana elastičnost i očuvanje zdravlja intimne regije. Tretman se sprovodi kroz 3 mikroinjekcione sesije u predelu vaginalnog ulaza, zidova vagine i velikih usana. Postupak je brz, gotovo bezbolan. Već nakon prve aplikacije primetne osjećaj prijatnosti i osveženja i ono što je najvažnije, osjećaj blagostanja. Osim regeneracije tkiva, ovaj preparat je namenjen svima onima koji žele da očuvaju zdravlje, udobnost i hidrataciju u intimnoj zoni. Sunekos je neinvazivno, diskretno rešenje za probleme vaše intimne regije.